Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak mendapatkan berkah dari Allah. Maiga di barakah iwerengi Nabi talor Nabi Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi tetap bermunajat meminta keberkahan? Sedih mancaji papang ngajak lauri di umatna. Maka dan Nabi tak lagi tetap matui alina maddenua mengharapkan yang namanya keberkahan. Nabi tak lagi narana mufi barakana Allah Ta'ala untuk bahadiri umatna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Sadaqallahul azim. Sini teman-teman lebih ke suruh malabik ke jamaah Jumat ya insyaallah pada engkaki riam masih di Allah Ta'ala ipatarakai tanda syukur temagang kata laura jesewan na Allah Ta'ala nasabab Allah Ta'ala yesoi nawereki papenya memaraja ya naritu papenya mengasaleng nania papenya mengatepper nasabak menenge de igaga tepe wadi jaji masumpui matana iwatakalita sumangat tak papanadit tak melo hadireki sumpaja Jumain nasibawai berjamaah. Kita bermunajat berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman dan Islam ini dalam diri kita sampai di yaumil qiyamah. Salawat nama pas salamat masa laur Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi teman-teman lebih ke seluruh malabikkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ya esok Jumat mamulang Jumat pertama di bulan Rajab dan Jumat terakhir di tahun 2025. Lima ompok na Rajab. Kita sudah masuk 5 Rajab. Yak ko irampai ibicare ya senge ular Rajab. Fura ipasi ba madece makda. Yero ular Rajab bulan yang diberkahi dan dimuliakan Allah. Ashharul hurum nafa barakah si pungala ta'ala nafa kalabi pungala ta'ala yerul raja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rilalanna ul raja
Di antara yang dilakukan Nabi adalah nafaigaiwi alina bermunajat kepada Allah. Nabi memperbanyak berdoa di dalam bulan Rajab. Dan di antara doa yang mahsyur yanaritu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Marelawi Nabi tarifung Allah Ta'ala Allahumma barik lana fi Rajab. Puang tafab barakah sikak kasih rilalenna ular Rajab wa Sya'bana makutobar itu tafab barakah sikak rilalenna ular Sya'ban wa ballighna Ramadan sarekwam mayro barakah na Rajab nan niya barakah na Sya'ban nasabari tafalattu ka tafasiruntu ka wa ballighna Ramadan sibawa ular Ramalan. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak mendapatkan berkah dari Allah. Mereka di barakah iwerengi Nabi Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi tetap bermunajat meminta keberkahan? Sedih mancaji papangajak lauri di umatna. Maka dan Nabi tak lagi tetap matoi alina maddenua. Mengharapkan yang namanya keberkahan. Nabi tak lagi naran mufi barakana Allah Ta'ala uncuk pahidi umatna. Pertanyaannya kemudian, barakah aga boleh nawat dingilau khususnya di bulan Rajab dan nia bulan Sya'ban. Maka day andre gurut atau fantai elau ko tellu barakah rilalan na ular Rajab dan nia Sya'ban sarekwam mengipulolong barakah alep-lepi ngi rilalan na ular Ramalan. Apa itu? Pertama, lalu kit barakah na risisina po Allah Ta'ala yan narito barakah na tepe. Minta keberkahan kepada Allah. Apa yang diminta? Keberkahan ketetapan iman. Lau kiri po Allah Ta'ala sarekom mengi angki po Allah Ta'ala na patudgang kangi tepe rilalang atita. Epo tapabarakay tapatatay tapaku di bulan Rajab nan niya Sya'ban. Nasaba idi to mengi tepat tak malalesu. Masuk matama. Justru terkada biasa masuk ide digaga pola lesu. Maka kita minta doa kepada Allah ketetapan iman. Nasaba dena mungkin tatatong sompa madejen resesina po Allah Ta'ala yakko de igaga tepe oncok pihak de taulir lolong ng ibarakah na ular Ramalan yakko de igaga tepe ta. Kenapa? Nasaba yaitu syarat utama mendapatkan berkahnya Ramadan adalah iman kepada Allah. Maka dia pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hai orang-orang yang beriman puasaku. Berarti syarat utama lolongan barakah na Ramalan yaitu ketetapan iman. Maka minta mulai dari bulan Rajab Sya'ban, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan iman. Dan salah satu doanya yang biasa kita munajatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puang ajak lalu kasih tapagiling hatiku. Jangan engkau biarkan hatiku itu condong ke dalam kesesatan. Ajak lalu tapalese itu puang. Ba'da idh hadaitana rimun rifuranna tawere petunjuk. Maka kita minta kepada Allah tapatat lalu tepaku di bulan Rajab dan niat tapatat tepaku di bulan Sya'ban sarekwam yaro tepaku
latui sidup si bawa ular ramalang na wading ulolong baraka na ramalang. Yang kedua, baraka yelaw risisina po Allah Ta'ala makadean reguru tatufan detaya narito elolalo po baraka na minta berkah umur, minta berkah usia kepada Allah. Nasaba iya tu dek gagajaming umurta. Wadi jaji umurta latwi di bulan Rajab dek pagaga jamina umurta nasidupa si bawa ulan Sya'ban. Wadi jaji na palabok kung Allah Ta'ala umurta di bulan Sya'ban dek gagajaming alina umurna na wadi latu di bulan Ramadan. Maka mulai bulan Rajab ini banyak berdoa. Puan tafabarakasi umuruku, tafalamperi umuruku di bulan Rajab dan Sya'ban, sarekom mengiru umuruku tafalatui di bulan Ramadan. Yang terakhir, baraka yelau risisina ku Allah Ta'ala, maka dan regruta tu fandutai, ya naritu barakana acing kirengi, ajap-ajapangi. Minta keberkahan kepada Allah, kesehatan jasmani dan rohani. Nasaba yak komelo kilolong baraka naramalang membutuhkan fisik, kesehatan jasmani dan rohani. Di namun kita ule mapuasa ko malasi watak kalita oncop pihade taule lolong baraka naramalang yak ko malasay rohanita. Jasmani dan rohani kita minta kepada Allah. Elolale baraka na ajap-ajapangi, elolale baraka na kesehatan di sisi na Allah Ta'ala mapamula ulan Rajab Sya'ban nagalkan na letuki di bulan Ramadan. Oleh karena itu zaman dimulakan Allah, perbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Puan tafa barakasi kak kasih telu pasalang tafa barakasi atat tekeng tepe tafa barakasi kasih umuruku tafa barakasi kasih ajap-ajapakku aceng keretku di bulan Sya'ban nenia di bulan Rajab nenia Sya'ban napagangkanna tafasiluntu ka wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.